Mama Well TV, nonton yuk. Mama Well TV, hanya boneka ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, jangan takut, itu hanya boneka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mama Well TV, asik. Ondel-ondel itu hanya boneka ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, jangan takut, itu hanya boneka. Shorty got a face to make you go out.